nkurikira ibintu no kuri social media no kwicyo intambara zirirwa zirihuza abana bato paraho bambara ubusa bakajya ku muhanda bakambara ubusa ariko burya kwambara ubusa ntabwo ari bwa busa burya bambaye ubusa no mu mutwe. Ati mwiri umwake kazina banyitwa imbere Diodone karibu kwicana Diodone ND uri mushasha ntibagira kugira like subscribe comment utari mushasha naho ntibagira kugira portage urungikira mugenza kugira nabonye nashobora kumenya ukuri aho kuri kwera nta handi nahanyene. Ati no musi bishasha bikomeye ngo ati ngo habaye breakfast prayer gusenga ni guhanura k'umukuru w'igihugu wo mu Rwanda Perezida Paul Kagame aho yashikirije ijambo abenegihugu rikomeye ngo ati kubera ngo ati biteye ubwoba biteye isoni ego ndaza gushiraho video ngaha hanyuma nawugere ico uyiyumviyeko ego mugani hinge tutangure mu ntuze mu bintu yagiye aravuga ko simvuga byinshi mvuga make kugira aka video kabe aka video gato ego icambere na mbere ni kuvuga ngo ati ishingiro abene gihugu bashobora kuronka rivuye mu nzego zarizo zose za presidence aho zisanzwe ko nuko hanyuma akavuga ngo ati burya keshi na keshi twebo abantu ntidukenewe gukwirikira amadini aho gukwirikira leta kugira turonke ubuhanuzi aho tugire ubuhanuzi budukwiriye nk'abantu nk'umuryango kugira tubeho nk'abantu bameze neza nk'abantu bafise akaranga nk'abantu b'umuco n'akaranga ego ngo uriko raraba ngo aho urugero rugeze rw'abana ngo rurateye ubwoba cyane abigeme tuba mu Rwanda usanga bariko ngo baragenda bambaye ubusa ngo ati maze ntibabwambaye ubusa gusa ngo hasi bambaye hanze maze ningaha muri la tête maze ni mu mutwe mu bwonko umva ngo ati bambaye ubusa mu bwonko iryo jambo ni jambo rikomeye cyane genda bambaye ngo ati ntibambaye ubusa hasi hanze rwambaye n'ubusa ubwenge. Rero mugane jesha ndibuka none kubera iki ibintu bishobora kuba bimeze uko kubera ibintu bishobora kuba bimeze uko bivanye n'imvo z'umuntu cyane keshi na keshi imico n'akaranga burya umuperezida ashobora kuyigumyaho ego hari video ndigera gukora ndiko ndavuga ngo ati umuperezida w'u Burundi ari mu baperezida benshi banse imico abanyamerika bagomba bazane mu gihugu cyo kwemeza yuko ego umuntu wese agwafise ubwigenge bwo gukunda washoboye gukunda umugabo ku mugabo umugore ku mugore uko nuko baravyanse ingaruka z'ivyo bintu urumva ntibashoboye kuzoza bararonka imfashanyo ivuye mu bigo bimwe by'abanyamerika uko nuko aho by'igihugu by'isi yose ngirango. Rero kubera ivyo mu Rwanda baravyemeye ivyo bintu bica bitatura imico n'akaranga nk'ico gihugu aho urumva imvuho yavuye ingorane aho yavuye n'ikibazo n'inyinshi byose biri hamwe kubera ivyo nta muntu ashobora kuyibuza atari umuperezida aho nta muntu ashobora kubuza atari umuperezida wenyene. Rero ubahaye ubwigenge bumeze uko n'ubundi bwigenge butandukanye buraza ingaruka burya utangura kuyidoga yaramaze kugushikira utangura kuvuga ati burya ndarihenze mugane sikona ndiko ndavuga gusa ni ivyumviro vy'umuntu ego rero kuvuga ngo ati ngo burya ngo ntitukeneye aho bene gihugu ntibakeneye ngo ati leta aho amadini ngo kubafasha aho kubaka inzego zabo
imiryango yabo bakurikije ivyo bintu naho nyene ako kantu je ntikangwa neza kubera burya umuryango umugabo umugore umwana urazi ikintu kibubaka ikintu kibakomeza umusingi ukomeye ni kuba bafise Imana ni kuba bakurikira idini naho watu baba bakurikira idini mugari bakavuga ngo ati hariho ijambo ry'Imana bumviriza ahantu hari abandi bantu ni idini nyene rero kubura umuntu usenga burya amadini amashengero yubaka imiryango ihanura imiryango ihanura ugwaruka yubaka ugwaruka ivyo navyo nivyo byubaka igihugu ingene umuntu ingene abantu babayeho bakurikije ingene baregwa mu ishengero ingene baregwa mu madini ingene baregwa mu ijambo ry'Imana ni kontu usanga ari abantu beza mu mitima kandi bakaba abantu beza hanze yo muhira hanze y'urugo ukunuko mugani ubivanyamo ngo ati ntibakurikire Imana aho amadini aho ntibakurikire leta byose ntibabikurikire hanyuma biyubake mu buryo bashoboye urumva ubwo buryo nta buriho kubera uburyo bashoboye ni ijambo ry'Imana ari ryo n'umuntu wari wese jewe nawe dukwiye kubakirako kubera nta bundi buryo ugomba kwiyubaka neza nk'umuntu ukurikira ijambo ry'Imana my principle jewe principle ya mbere mfise mu buzima bwanje fise umuryango bazokwirikira bazokubakwa nico n'ijambo ry'Imana n'idini kugira baregwe neza bagire imico myiza maze ntibazokwambare ubusa hanze hamwe n'ingaha oya ivyo ntavyo ndifuza ku muntu wari wese sidavyifuza kuri jewe ku muryango wanje oya aho kantu ntikameze neza kuri jewe mugani bivana n'ivyumviro wowe ubifise yuko umuntu ashobora kwiyubaka mu buryo bwari bwo bwose bumeze neza atakurikiranye idini au leta biragoye oya hajya ni handi utangura kurondera izindi mana nico gituma usanga abantu benshi bagenda bambaye ubusa ngaha bambaye ubusa ku mubiri kubera bakwirikiye izindi mana aho ayandi madini izindi leta izindi nzego uko nuko kugira bashobore kwibona nkuko ari abantu bameze neza bakwiye ego hanyuma haraho kandi hari ikindi kintu cyo kuvuga ngo ati ubu kuvuga ukuri ukubesha burya twese turabesha ego twese turabesha inzego zimwe za politiki urumva ico zikoranye no kubesha mugana umuntu arashobora kugira kwikebura kugira yagabanye kuzarabesha ati je ndivugira ngo ukuri nta handi kuri ngo ati nahanyene kuri kwanone handi uzokubona nahanyene rero nico gituma ibintu ngira bizoza biraca ngaha ibintu uzoza urabona ngaha kuri kwanone ukuri aho kuri nahanyene nuko nukuri ego wandike ngaho muri comment nyamba atarukuri ego rero kubesha bivana n'umuntu bivana n'abantu bivana n'igihugu ingene bipanze ingene bagomba kugenda ingene bagomba ahandi ho burya biragoye kuvugisha ukuri waramenyereye kubesha biragoye kutabesha waramenyereye ukuri biragoye kutabesha waramenyereye kubesha biragoye kubesha waramenyereye ukuri biragoye kutabesha waramenyereye kubesha ego mu bantu bose umuntu wari wese ni ikintu ashobora kwiyubaka ashobora kurondera mu gitabo c'ijambo mu gitabo ca Biblia mu gitabo c'ukuri mu idini uko nuko akiyubaka nk'umuntu afise akaranga kamuranga mu buryo bwo bwose mu bantu muri we ku bagenzi uko nuko ibintu bikomeye bigora benshi mugani birashoboka ego hanyuma hariyo uraza kuraba iyo video hanyuma nawe ugire cyo wiyumviye inzego za leta reka mbe zikiza uruhande ariko hari n'ubuzima busanzwe bw'abantu bw'imibanire bw'imico bw'imikorere bw'ibiki murabizi hano
ndetse kenshi nidufata umwanya nk'uyu ujye tuviramo gushaka kugira ngo tubitware hanze hariya. Ibi tuganira nuko twahuriye hano n'ibyo tuvuga, erega nabyo ni uburere. Ubu turi mu burere buduha gutekereza neza no gushingira ibikorwa byiza kuri ibyo dutekereza. Reka njye hanze mu buzima busanzwe. Mbona raporo hafi buri gitondo cyangwa se mu cyumweru mba mbonye nyinshi zimbwira ko abantu bifashe hirya no hino, ese mu gihugu abantu bafite barihaza bakigaburira, bafite ibyo kurya, twarejeje cyangwa abantu barashonje, cyangwa izindi zikaza zimbwira ziva mu bapolisi zimbwira haraye habaye za aksida 20 n'izi ngizi kuva hariya muri bo 50% zabaye kubera ko bari basinze. Abantu baraye bicanye, hari abantu bapfuye bazi indwara, undi yazi iki, undi mugore yaratemwe n'umugabo we, rimwe na rimwe biba the other way around, ariko nibyo bikeya kurusha. Ibintu byinshi abandi twafashe, abantu bangana batya twasanze bari mu biyobyabwenge, imiryango yahungabanye, mu mago n'abana batoya bagishakana, bamaze amezi bashakanye bataragira n'urubyaro. Hari imanza zingana zitya baraye batandukanye, ntibumvikana, bararwana cyangwa baragira batya, ibintu byinshi. Dushatse rero kugira ngo twuzuze inshingano zacu, hari abatuyobora mu bintu by'amadini, inyigisho zishingira kuri ibyo ngibyo, dukwiriye kwibuka kubikoresha uko bishobotse kugira ngo tugabanye ibihungabanya umuryango nyarwanda. Twikoresha uburyo ubwo ari bwo bwose. Iyo ubona umubare wa abana bashakanye ejo bundi b'imyaka 20, umwe n'9 undi n'5 bashakanye n'uwa 30 abakiri muto ibyo bashakaniye ntabwo ari intambara, ntabwo ari ukurwana hagati yabo ya buri munsi. Bashakanye bagira umuryango utuze, amahoro, ndetse umere neza ugenda ukura. Ntabwo ari ukwirirwa abandi rero abana batoya ku mihanda. Njya mbibona, nkurikira ibintu no kuri social media no kwicyo intambara zirirwa zirihuza abana bato bambara ubusa bakajya ku muhanda bakambara ubusa wambara ubusa ararata iki undi adafite, twese tudafite kwambara ubusa. Kwambara ubusa nta dini iribaho ryo kwambara ubusa, nta muryango ubaho kwambara ubusa.
ariko burya kwambara ubusa ntabwo ari bwa busa, burya bambaye ubusa no mu mutwe, ni ubusa buri mu mutwe. Nicyo kibazo, niho bishingira. Mbwira rero ukuntu wakwemerera umuryango nyarwanda kubaho gutyo, ukibwira ko nubwo twicaye hano twebwe nk'abayobozi mu nzego zitandukanye, inshingano tuzaba twuzuza ni izihe? Ni izihe? Tuzibaze ni izihe? Ni izambika ubusa abanyarwanda, uko abana tubarera, ariko ari abana, ari abakuru, ari iki, nuko turerwa, uko turera. Ba bandi rero navuze b'ibiyobyabwenge, ugasanga mu bakuru, abantu bakuru mu muryango, ariko bya biyobyabwenge nibyo bivamo ingaruka zindi z'imiryango guhora irwana buri munsi buri munsi buri munsi. Wanakwicaza n'abantu ukababaza turi murapfa iki? Hakazamo rero bya bindi buri wese yumva ko ari uri mu kuri, ntawe ushobora korohera undi ngo babiganire bakemure ibyo ushaka, ineza ushaka niyo n'undi ashaka. Uruhare tugira twebwe nk'abayobozi, baba mu madini, baba muri leta, ni uruhe ruhare tugira rwo kugabanya ibyo bintu muri twe, mu miryango, hanze? Turebe hirya tubyihorere, tuvuge ngo bibe uko bishatse, twaba tumaze iki se? Twaba twebwe inshingano zacu ari izihe? Tugende duhere mu ikuzo gusa, twirebe, twumve ko turuta abandi cyangwa dukora, ariko abandi bibe uko bibaye. Ntabwo wujuje ya nshingano, urabeshya. Ikintu cyo kubeshya, cyo kudakoresha ukuri, ubuyobozi ubwo ari bwo bwose, bwaba ubwigisha bwo mu madini, bwa bushobozi buri mu nzego za leta, ariko noneho bitari n'ibyo. Ntabwo rega abantu bose bari muri leta cyangwa bari mu madini. Ubushobozi n'ukuri bukwiye kuba gukoreshwa no mu bantu gusa, mu miryango, mu muryango wawe, nta ushyize idini iruhande ugashyira ko leta iruhande, no mu muryango wawe ikiganiro ugirana n'umuryango wawe gishobora gufasha kubaka ni ikihe? Ukwiye kubyibaza buri munsi buri munsi buri munsi. Ntabwo uzareka kurera mu muryango wawe ngo idini rizakurerere cyangwa leta izakurerere. Ntabwo ari byo. Bikwiye guhera kuri wowe. Ndetse ntitwimakaze ibidakwiye kuba mu bantu ngo tubyemere bibeho, bikoreshwe, bise nkaho nta cyabaye. Ntabwo ari byo. Buri munsi kuba twahuriye hano ni nacyo kizana hano, nabonye umwanya wo kuza nkinegura, narangiza nkagenda. Ibindi uko bizaba biraturenze, atirisi abemera ko hari ibiturenze ndimo, ariko ntabwo bindenze kuvuga icyo ntekereza. Ndetse ubwo ndi mu nzira yo gufasha, wenda niyo kaba ari akantu gato, bya bindi biva mu kumenya
biganisha mu gukora. Niba hari icyo umuntu yatangaho umusanzu, twese tujye tuwutanga. Ariko ndabasabye, ibintu nababwiye mbona ntabwo nabishyize mu ukuri kwabyo kose uko bingana ni byinshi. Turasenya igihugu cyacu, turasenya igihugu turebera ibidakwiye kuba bikorwa. Isindo, ibiyobyabwenge, indwano z'urudaca zitarangira buri munsi abantu baba bari bashikurana. Nitubibona, nababwiye ko mbibona muri raporo mpabwa, ikintu cya mbere kinza mu mutwe ndabaza, ariko tugomba kuba dufite ibibazo mu buyobozi bwa leta ndetse n'ubw'abandi ntavuze. Bigomba kuba bihari. Ngo hari ikibazo, tugisuzume rero, ntitukajye hanze gusa ngo tunyure hejuru y'ibintu, tuvuge neza, ndetse tube ibitangaza. Kuba igitangaza ni byiza, ariko kuba igitangaza ubigirwa n'abo wafashije nabo kuba baba igitangaza. Niba ntabo wafashije, ntukwiriye kumera neza ngo ube bihagije. Ukwiye kumera neza ubishingira ku bandi watumye bamera neza. Reka ndangiriza aho. Murakoze, muharane imigisha y'Imana. Ego urashobora kuyirera udakwirishije leta, mugani leta nayo nyene ngo ati niyo mvyeyi, urumva birajana. Urongowe n'umuntu mwiza usanga nawe uri umuntu mwiza, urongowe n'umuntu mubi aho usanga uri mubi aho uri mwiza, biravana. Ego mugani byose ntaho ushobora kubimenya, byose ni ivy'Imana. Uri umurundi ukaba wifuza kugura aka kagofero, genda kuri ukpburundi.com ushobore kukagura, hanyuma ugire ishimo, ufise ishimo ryo kuba umurundi aho utuye hose, aho uherereye hose. Ego ati tuzosubira kubona niyo twabonana.